Yengiri Punapu, Sharatchandra Sharma Impact News game, Manung Taram no setting. See, Manung the kind of topics say reservation in private schools happening with 25% reservation in private school for children disadvantaged group to ne. Have the Karahana Kudong Chadre, Karahana financially Kari sound Oidava, the Guma family single Singdo. Private school sinda Ming Chanbakanda Moi 25% say Kudong Chava people have of Homesta Kanajana Tanjane, Basingarang cabinet, historic cabinet meet held at Senapati the Pangtokiba, Duna so Mohana, Masisana Lagani Habagi, cabinet decision Suloropa, Adugata saying by the RTE Right to Education XC, Masita saying the Senate of Horkibasi into past April 2010, the kitchen of Horkibani, Oza Kunjabihari and Laxaning say, Maruna government policy say yes, 2010 the RTE is another horror so Mamangi Sarkar Singi, Hibum Sulegre, 2017 Bodi, Atopa Sarkani, 2017 Gi. Swadi Hora Kan who's a Poguda, Sakar Snap Pakalakwa, Masagi, implement or 25% RTE, Amalija, Eki, Matun Lija Pone. So I say implement Tonabakan, Honor, Kanika have of them say, Kamayu Yana, as a Hanasu, the education department director, Superbida, was a good very much I can't be It's a very welcome approach. Okay. I'm not somebody thing, but anything as you think that it's a very positive step. Yes. Mangjing Taja Labani. And Tashangbody can Article 45 Constitution is a high in Lerabani. And then I go universal literacy Pangansi have it pang that some 2007 the Loy Togani, the Matum 210 the organization, ye talk like Pasida. Quite Maru already. Total literacy is important. Okay. Quality is equally important, perhaps most important. Exactly. About 75% of the graduates in the country are not employable. Yes. The Magi standard graduate about 70 to 75% are not hireable. See, all over the country. The 25% captain never yaduri. What a waste. I don't know quite sure the elementary stage, the 1 to 5 seat of Kanghudra Basin. 1 to 5 seat, the Kitang, I petang, Kaidan Kanga Sakraba, 5K Anka Kitan Kanga Sakraba, 5K English Kitan Kanga Sakraba, 5K environment science Kitan Kanga Sakraba, at least 50%. I don't get my 6 carb, 7 carb, 8 carb, the stage later. I do the Wungam the Banina, who's a policy, young Wadi Bani, Marax data, I couldn't my own government school, private school, nowhere to be compared. They can be only contrasted. Private school, Yam Hena Pava Heli was up, Pavagi Watanati, was Adi perhaps government school we had a Parambayai. What is important is management is absolutely poor in government schools. Manage the Wungam the Bani, headmaster and Hibungam the Bani, private school, the headmaster and hierarchy, that is final. Nangasi Tenga Lanu Ardema, Laro Doni government school, who are you? How dare you see a higher talk of them? Therefore, I am some higher of that there is absolutely no control on the performance of the teacher. Therefore, the teachers do not teach. The teachers do not come to school. I don't know. The government policy shamas in the Kanare, private school the Karitamansi. Yam Tangi, it is not. In our Kunbakan, the Lointame almost 70-80% of the Lointama why private school Mingchan Bapangde, despite understanding that private school the quality education Kitani Pangi Kanga Kanga Ngamde. Manamadugi news quality Matang data Yam 25% of the disadvantaged neighborhood school. Neighborhood school Manang no pada kilometer amadena humanung labor private school pare haragadi, the 35% of the seats should be reserved for the disadvantaged people have a disadvantage only physically and Tobangakanati, Pishalaja by economically begwa, Mama Paleta hinted. And it's a very positive step. She Tauragadi Gomena Pidurini, private school either discount to Honbakangde, subsidy people another government over Kangde. Maharashtra the private school, government school, the quite purpose hatra, my own purpose hatra, Yawasindo. We looked for private school Mingjala level. I didn't know the Tada 80,000, 60,000 people when a P. Maharashtra government, which is under the constitution of the country also. I quite Adumok Taudragasu. Karamakai Tony Herbase, it's a very, very positive step of the present government.
masi yam ai ko encourage to bum thoi ai kana fully support to bum thoi nei thamjini. Thank you ngasi se ayeng busing ngak pagini madudi aina wahang na handok khiba duga lengchen biri bai kai khomni jerba panelist sing se na sak tak chadringe da question handok re madugun tum ngak pigani aduna lorena ai lengchen biri ba panelist ki sak tak pi ta na dolok chage hojikta ai ga wari sana si ba yet ithang thang lengchen biri ba guest si S Kunjabihari ni retired IAS Officer ni duga hanaso education department da director ki from pubiro mani secretary from pubiro. Yes, thank you oja Kunjabihari taram nok sri han bada duga mathang da oja Kunjabihari oi de lengchen biri W Joykumar RTI Activist ni oja Joykumar su taram nok sri duga ai yeta thangnam phamni jari base Sougrakpam Sumatibala secretary all Manipur student guardian association ni iche Sumatibala su taram nok sri mathang question ji isi dala time to the guardian gi association ki side gi dawro be step che kamaina ubi aduga yes oja Kunjabihari pambira kibam chu lei madudi masi 25% sit to gi cham cham ngang na ta quality education gi haifa gi wafam chu pudi pusale kamain thambini ngi han no chai ken wafam go mena lori ba phirep sidi yam phai aduga masi Manipur da implement tawgara tawgara khoi gi mamang da sumaya masi aduma 25% JPU haraga Right to Education Act 2009 gi matungina khoi sida 10 da implement tawraga so masi gi kanabasi akhoi state sida di phang daba adi matam sangna sigum masi phang da na lapanina masagi akhoi gi below poverty line da lejariba angang sing haujikti mama pa sing sina paisa le su le tra su private school na tamhaning ba sidi ayamana dumak tamhalle tamhalaga su masi sigumba akhoi gi 25% PU kholo hariba sigumba mayam facility mayam angang da pibe nis mayam ji phangdaba na maram oirakanda angang sing si matam chadana drop out tawba akhoi gi exam tharam dai da phi thitadana lepa sigumba mayam si hojiki sakana handa senapati da lawri ba cabinet decision si ningthina implement tawragadi anga adi henna khudong chadba angang sing da mayuk nariba singse mahi masing tamada mayuk nariba singsi mapung phana tambi bangam gani habagi thajabado akoina aduma uba phange aduga lairiba ngasi private school mayam si akoi sina so masi babada akoi India government gi instruction gi matungina sakana akoi sida 25% implement tawgadabani haiba leiraga so masi indaba haitare haiba akhoi matam gi oina education da pura iba ahom mayam se masi nathairaga chapagumba ama mai magi akhoi independent oina private school sing si leiba dawna tawba ama Manipur da akhoi systematic nai da base education da masidi yamna akhoi sarkar na lawriba phirep si yam thuna implement honbaduna masi once for all pudam aki sata khudumaki afaba oigene se adumaina thamjage. Okay yana mud law phirep si budi thaga chaningi aduba एक की करेगी आरटी की करेगी एक की मतंग लाख पकांदा यस हंजन एक तो लेजर सु इंप्लीमेंट तो वही चांग से उबदी फंगक तबनि स्टिल सिंगनब दिन भाव हैबी ओफम ने उजा जोकुमा या नान बसे यस 2010 दा मसिगी एक्सी आरटी एक्सी लाखरे अदो होजिकती खोइस्टले 2018 ने थेंग बथेंग दबे ओफम से थेंग अपसु थेंग ओरक पसे am फरे दे हैरिस बट सो फार इज इंप्लीमेंटेशन इज कंसर्न इंप्लीमेंटेशन से ग्राउंड रियलिटी तो वही चांग से सुमितो यान थबिरि से खर दि तांगी उदा हैबी ओफम ने सिमतंग थु फजन तौबिरदी याम फनी हैबी ओफम ने कमाइन थंबिनिंग एज आरटीआई एक्टिविस्ट समन Manipur da lairiba mai masing tambagi thawrang asi hojikte khoina ubu matamda makhalani thoe amana ina khunba paisa paiba singi like tamba mama adagi laiba singi paisa paida ba upali jedraba sotarba singi like tamba mama adu ahamagi ina khunba sing paisa paiba singi like tamba mji private school oirakba adu sagi laita lara bagi du ka sotarba singi upali jedraba singi kanosina koi paisa tingdaba government school oirakba aduna quality dadi Manipur dadi dum private school na hojikti dum khara heli government school gi sai ta mo habi dai kadati gojero adubu masi India promak dadi nate adu Kerala gumba West Bengal gumba da atom pham dadi dum government school je phasna dum compete we haitare ya phasna dum tawe aduna hojiki lai basi Manipur da ek mayam ma scheme mayam lakwa da ikona so far ikona ngasi bok da miyam loina thabak taw matam da yam phasna implement taw basi masi थेंगनदि हाइजरिबा सी एग्जांपल सागी 2010 दा गी खोगी कनोसी एक सी इंडिया पुरमक्ता कनोदा से मणिपुर दा अप्रैल की फास्ट तांग मदि सनब होग्रे रूल से तुम सही से तो हम तेंदा मागी मणिपुर सेगी the right of children to free and commercial education कोना मयामना आरटी हनी जे सी रूल से सेमेबा रूल से दा मोइना दु मतम दु हाई दा लेरिबने रूल दा
अदु सही निपान इम्प्लीमेंट तौरक्तबनेबा अदु हुजिक तौरकदोइसे मसी अखोइना हुजिक लई पोसी अखोइ मा साइगी हुजिक लई सरकार से मागी ट्रांसपेरेंसी हायर कादा मसीगी जे ट्रांसपेरेंसी जे हुजिक फुदी लईते हाइतारे रूल न कदाइदनो अदगी हुजिकी मोइ रिजर्व पीदो करीनो हाइबसी अदगी हुजिक कम स्कूल पीदोनो कम साद पीदोनो गाइजी हुजिक अचौबा मसीगी सैयना बसर सैना बम लाकांदा इम्प्लीमेंट तौबसी अदि कंजाय पुजाय ताइगद्रा हाइबी अखोइदा सिंगबम लई ममदे अखोइ ममांगदा स्कीम अम इम्प्लीमेंट तौबदा इम्प्लीमेंटेशन सोइबदगी अखोइ कानब फंगदबई पोसे अखोइना मसी उरबनिना अदुबु हंदक तौरपसे इम्प्लीमेंटेशन फजना तौबिन हाइ तारगदी होय म्याम थमनरिबसी वेलकम इनकरेजिंग तौबि हाइ अदुबु सिंगनेबदि हुजिक इम्प्लीमेंटेशन की एरिया से मसी स्वाइसी मणिपुर की हानि चनबी हाइनेबिदु ओइरदी ओदोन फरक तागदोरी ओके ओजा कुछ भाई लाक्शन से बनो हुजिक की मता सिस्टमेटिक ओइबम दिवाली यस इम्प्लीमेंटेशन की वाफम लाबना सिस्टमेटिक जमदि तोरकदोदि माली बट स्टिल ngasai ki private school sing da su as a whole private school khudi mai na di khangla to ma de kham da khara makhai di list out torokodong mali and at the same time Manipur gi oina education ki keno da RTE na recognize the private school singi kari gi list out hana to le jala natraga masi to bodna matam kam ku changni so far as systematic haibagi wafam se lakpa kanda already in place ne khan bira still need to be done more hana khan thambini ro jana no adu gi already in place ne hina lobu ya maram di most of the private school masing su yam banate ku da kharka phabasing city adira quite low di neighborhood haibani neighborhood asin di ko sida leibana कनो से खांगबो की स्कूल फैं खलि अदुरी चट पे यार रोय नै कोइ साइ जदि अमु यामन गरे स्कूल की स्कूल मा कत गाय रे साइड प्राइवेट की स्कूल दसो अदुना अदुरा 1 किलोमीटर to 3 किलोमीटर मनुंग लै बांगांग सिंग दुगी दमक पीबी बाय बसे ऑलरेडी लिस्ट लेने ने लो यार अदुरा न थिंक टू रे ओर अबाउट अंगांग न वाट कदों आक्तनी अदो लूरी दी हाउ फार द गवर्नमेंट वुड बी एबल to tie up with the private schools exactly अदुनी ख्वाइ लूरी से मरम देखो सिदा पुसन पुल मयाम लाकनी एकता प्रिंसिपल दि सि यारबनी सि तौरबनी हाइना अंक दन होर पॉप ताब सिदि दम यार ओइ जुरिनी देयर बी सो मेनी मरकता थिंदना बो होनबा मरकता अल्टर तौना बो होनबा रेदा अखोइगी पॉलिटिकल बॉसेस सिंग नामु डायरेक्टली और डायरेक्टली मतेंग पांगसलकपा अदुना अदुगी प्रॉब्लम दि टीचिंग प्रॉब्लम शुड बी ऑलवेज देयर अदुबो this government it appears they are very determined to do that and masi amna ta hoba changi and moina khanbi ge da bamna at the expense of repetition I can hygiening but kind of see in the light of this discussion da tabi bising na khanga da I go see angang india gi Manipur gi swar si class 2 day na 5 hours se hai student na 5 hour gi standard sina hoi mapun si gi da makta aroi ba school natraga college woi bisu yam yauri bana I be after 5 woi pa totally to khrab so this may be the remains the last qualification in their lifetime hai basi statistics na thi doctor lai ra bana survey sing da adi moi dugi da mukta yam important way re amka 5 si ri ta maroi do ni ha ba khoi na han khangdo ku bring am de but inevitably there are already government school da so phaba khara is a model school ga na ngarang han tarok ta phare ka into uri bisi asi it's a good thing I think a private school da selected khara da ngang sing do fully funding to be da 5 hours sidang 6 hours sing phajna tam khara gadi yes drop out rate chu hengala handarani ade moi khara hena 5 na loire have you loira roi maram di to e bemi sing maram de quality is very poor khangre 6 ka bi yang ware kole atopam na paisa nungsa leitaba khotaba plus imung gi income ga to da mating pang na balawai thoi da moi na sing man da si ai khoi di mama na si tau dra ga de khoi ma school chakra kamai to ni ka ha basi still lady bini khara haijara ga de na adu musing du manghan je na traga handa han ge har ga di this is a very positive step and government na hoje ko na praja na urge to ga da basi moi si straight forward tona yamna sengna yam transparent of system amda sigi school da koi bi ga angang khan bedong lu dur beni kanana info kanana yaw da bana plus adige mi gi private school de pisa tanjara ga aduna run to jari beni the school has to be run the teachers have to be fed the infrastructures and other facilities to be purchased aduna pisa di pi de ba yaroi and government na mumbai hona bi je khoi gi services abiyan ji government na fan tawradna bajana khandana tawraba sing ji tha tarama thoi to lo pi dire ga mayam tanari sini aduna adu mai system um tawraga di that is perhaps inherent in the system and adugum du di hana adugi teaching nails teaching problems sing diri
authority sing na phajana munna tana biraga thengda dana ba taw bai base it is the urge of the people of Manipur aduga secondly quality phatte average the all India all kanagi India gi oiba apunba educational school sing survey to quality to the pratham organization am lai kana NGO ni based in Delhi and moi am independent study to we khoi Manipur su lai di branch ama moi independent sat na khotna yengi adra moi haivda Manipur khangde Tripura khangde Assam khangde or Meghalaya khangde perhaps in other states also class 4 tambangang na class 2 gi textbook to brang pabangam de class 4 tambam na class 3 gi angka hotpa tinjan ba simple multiplication haite ga se dum si fake na dum survey do utna ler bane ba that speaks about the quality of our students quality of our teachers quality teacher ki quality dum lair bani se hijari duni at the expense of repetition the only thing they are not properly managed moi de gi extract to bangam de hariba hujikti government school de private ni ngambani na aduna angang sing di quality khar hengal la kan ha adi class 5 no loire ka du loite na adi 5 ta to kharga su kitang khanghoraga thaini gi han sing gi class 6 ta already minor pass ta already am khangi dana thaini BA di subject loinu muk tambi re me ko bi tambi ra ko ja BA sing to BSc sing to mechanics su tambi geography su tambi adi history su dum tambi angka su tambi adi hujiki di MSc maths na angka tambi beda yamna wabagi wari pikthana lai tawnari su hai che aduna sigi step si ro government ne ko in urge to ba ya ba hai bu in earnest to biu yam thuna school da angang sing identify to na to biu adugi badigi full budget to jito to bani na budget ngarang nan pass over where is the money coming from pa pisa ji yam duri bane adugi di of course government to ga ra ga di amade di profession to ba yai adu to guduri bra to roi dori bra yes this is a very big question mark okay se Sumatibala hojik lai wafam se maroina drop out ki wafam mo lakpu kan se yamna serious matter ni madu de angang sing karim kan da school li dum chatpa ojan tak pu se gyan ta dre mongol su gyan se sum phumang na ga di pura confuse cha kidna chaning ta bagi sum wakhan du hela kan dre morom dhari hoi paisa le ta bai drop out financially problem de drop out to sun nanti nate to karim kan da su quality education har kan da quality education mana su khangbangam da ba du oja du na su takpi ri oja du na su yongna mangon da khangan bangam na bagi krai no ma miss to hai btai swai de ki drop out ki chang ma hengalak pa yam leire sam na kan yes isian in khangbi du ngai maru di education ki ngasai ki private school gi de gi government school yeng kan da oja sing gi yeng kan da namdana tan ba taning ba aduga chhatra sing hai ba ki chang aduga som da operational area yeng kan da government ki school sing kai yeng kan da maru na khadidum khene sam na kan so far government school da lebo oja sing do tolo chawno phangdoi ni private school yeng no di tolok ki kari yeng o de mom private school pick toy ni but somehow tahan na ba hayan na ba gi kainom di sam nam da implement tori hayali thoklai hai be sam nai kan quality education gi matang purok kan da handa ki 25% se yes masoi se quality education da su khar di choi dana masi mangjil tharakani development lakani hai wafam se ja drop out ki kari gi sang si su han gi leram ba sang du gi handara kane na oja kunjubain thambi go observation se yabining prasni hoi mase out of school children si akhoi gi drop out oiba out of school children oiba sigumba sing si 25% si la agadi adi mase khara improvement la kani haibu si madu madi adum akhoi sungani aruga ngasai gi yam duri ti akhoi gi da out of school children ga oiraiba adagi ammo quality maintain tawna angang sing phariba ani thona leiba sida akhoi ani thona yengba yaba si akhoi help or help not ana akhoi ojan haibi ge school si ani thona leirak pa si adai da khwai de hena laiba thiri di ngasai ge government lairaba na tamna ba government school si masing yam leite hoji government school ayam do si ge eval singjamai da akhoi nupi tamna ba singjamai gar sana ma leirami singang khada kithen on ge kaithilon gre ado lairaba angang masa maya mama english school tam sanjala ka masai gi phi gi kari gi amagi matang se da adum drop out oi akhoi gi condition na hai tare condition na drop out se adum oi gre oi bese da akhoi gi out of school children ga like tam ma ga akhoi na out of school children ga oi gi bese masigi factor maya ama thore
ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯁꯥꯅꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯐꯤꯕꯝꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯗꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯊꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ 12 ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯔꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝ ꯇꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯇꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ 19 ꯈꯟꯒꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ 19ꯁꯤꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯅꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯅꯕ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗ 12 ꯐꯥꯎ 1 to 12 ꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯍꯟꯒꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤꯁꯨ 25% ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤꯃꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯃꯒ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯤꯌꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯔꯕ ꯁꯤꯛꯁꯥ RMS ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯐꯪꯗꯕ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯉꯤꯕꯗꯤ 25%ꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯒꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 25% ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯕꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯑꯟꯗꯔꯇꯦꯀꯤꯡꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ NOC ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯨꯞꯆꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯁꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ Okay, Joykumar, hojik lai se maroina ngasai disadvantageous groups haina student chi kaman khandu ko dagi habi sisu acho waham di goidu yes khandu no system so tamakan kali so far as transparency haibam su du mayam gi site gi kaman khandu no habi gi nom chu madu aidu khitang transparency ohenengi habi che mamang ta chu atop top sing khan basing da adum leina bani na swai sim so dum arise tawre at the same time ngasai gi 25% reservation into the private school sing se private school gi chang doi ba sempham du di amorom da state government reimburse to ma tam chule sai ujak ku jai ju thambiri acho wo sempham di nit ni maswai su kamai to da manage to ge hai su manage to ka ta ge hai su acho wo hom di ori yes manageable manage to ge yes they can manage it but masi kaya mai pa no manage to ga doi no hai su kitang ka hai ni kitang wahang am di ori hai ba pham ne kamai thambini nge oja ju ko hojik Manipur da lai ri ba koi ki swai ki Imphal area da lai ba hai tare ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯕꯨꯅꯣ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯤꯀꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯊꯍꯧꯔꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯨꯜ 2010 ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 90,000ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯄꯥ 90,000ꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨ ꯂꯥꯡꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯒ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯅꯦꯕ꯭ꯂꯥꯕꯥꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯄꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯁꯥꯁꯤꯡ ꯇꯝꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯥ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 90,000ꯗꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤ ꯍꯦꯟꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯥꯗ 15ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯈꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯈꯛꯁꯤꯅ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯁꯣꯠꯊꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯥꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ 2011ꯗ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ 2014-15ꯗ ꯂꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ BPLꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯎꯖꯥꯂꯥ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯥꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ BPLꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯋꯥꯖ ꯌꯣꯖꯅꯥꯁꯨ ꯑꯗ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯥꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕ ꯕꯤꯂꯣ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯔꯗꯇꯨ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 15 ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯈꯥꯛꯑꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯍꯟꯒꯗꯕ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯥꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ BPLꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯃꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯒꯗꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯏꯟꯀꯝ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯟꯗꯣꯜꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ BPL ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯇꯤꯞ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯕꯣꯟꯗꯦꯠ ꯂꯦꯕꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯗꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯦꯗꯜ ꯂꯩꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯂꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗꯜ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯀꯥꯁ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯇꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ 30 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯄ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯈꯜ 3 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ 10,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯜꯂꯕ 2 ꯋꯤꯂꯔ 3 ꯋꯤꯂꯔ 4 ꯋꯤꯂꯔ ꯂꯩꯔꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯦꯇꯔ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ BPL ꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯟꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯥꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ RTꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯤꯡ 40,000 per ꯏꯌꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯗꯨꯗ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯆꯥꯗ 15ꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯨꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯔꯤꯝꯕꯔꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ 2010ꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤꯗ ꯐꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤ ꯂꯦꯞꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯔꯕ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥ 3 ꯂꯩꯔ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯆꯥꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ 2ꯔꯛ ꯔꯤꯝꯕꯔꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯦꯁ ꯅꯣ ꯗꯥꯎꯠ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯗ ꯑꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯟ ꯊꯤꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯐꯪꯗꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯄꯦꯖꯇ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯅꯣꯝ ꯅꯣꯝꯃꯒ ꯐꯪꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯕꯨ
लाइरब खुदोंचादब ओइदोइनो हाबि क्राइटेरिया से थुनो फोंदोकबिबा अगो हजिकी मणिपुर की गजिकी आरटीआई की रूल 2010 से मसे याम थुनो मसे की जी सेमदोक सादोकम चंगीबा आई आइने पुलनजे हाइ तारगदि अदुनि हजिक लाइबा पोसे अदुना प्राइवेट स्कूल हाइरगसु हजिक मसेदि रिकॉग्नाइज तौदबा आरटी की मखादा नम लाकनेबा प्राइवेट स्कूल यामदे हाइबानी अखोइन उबदि प्राइवेट स्कूल जे अखोइगी सिगी गेदर इम्फालदि हाइपेट चगुंगना लैरे सा इंखटलगा प्राइवेट स्कूल याम थंगना लैरेबा अगो राइट टू एजुकेशन की अदुगा चाना प्राइवेट स्कूल से रिकॉग्नाइज तौना स्कूल से गवर्नमेंट दगा थादोरिमनी अद मोगी क्राइटेरिया को शेड्यूल पीरी आइन की शेड्यूल पी मतमदा प्लेग्राउंड अमदि लेगदमनि हाइरिबा ओ याखो याम मरुइना पल्लबदा प्लेग्राउंड सानबुंग अम लेगदम हाइरिबा और सिटी मनुंग द मसी याम कंजेस्ट ओइबदा सानबुंग लेत्र बाउदजु खर सथोबदा सानबुंग लेत्रदि अंगांग कनो पोथान अमा फंग लेत्रदि स्कूल की रिकॉग्निशन जे पीगन हाइनेबा मसी की गाइडलाइन सी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसी ना सेमबगा गाइडलाइन अमा थोकदन लेरबनेबा अदुगी गाइडलाइन दु इंदबा कांगु अदु गा इंदना स्कूल लिंखल अमा बदी मा सही मते प्राइवेट स्कूल दो लुपा लामो फाइन तानी हाइरिमनेबा अदो सही नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की गाइडलाइन लेरे अदगी आरटीई एक्ट लेरे रूल लेरे ngasiboda madugi criteria du fulfill tawraga tawdana linkhape school amatada excel obo leitri kakposi leitri karima school si kak targadi kari hairi masi inspection tawdam hairi inspection tawbisda moin hairi si kari social civil society representative sakagi representative school education ka yauraga saigi moi rule hairi je madu school yang chalakanda criteria du fulfill tawdargadi school kakpa haimneba atu on tend ki sana ba hoge x ki makhada हजिक दरकार लेब थबक आइदी मागी इंफ्रास्ट्रक्चर के मागी ग्राउंड रियलिटी की पोसी हजिक अमत तौदी हाइतारे अदुन हजिक चादो कुमंगा सि सात्र जि प्राइवेट स्कूल ने याद आइने तौनो सगा तो नमन थमे खलसिने लुपा क्या क्या पिगदब नो सि हजिक मसि लेपथोक्त्रिबा अदु लेपकन हेन खाली मतम लेरी ओ लेपचा कने हाइन खाली अदु रूल सेमदि मसि अहुं तोबनि मदो था तरुकी मतुंग लेकोन हेब लेदि लेपखिद्रबनेबा अदुना मसि की पोट मैम सि अखोइना मसि आरटी की मागी कनो मैम से मागी प्रोविजन मैम से रूल की मैम से मसी प्रजा सिंह पेरेंट्स सिंह एजुकेशन सिंह ट्रांसपेरेंसी होना सेसी सुविधा तबदरे एक बुद्धि ले सके इम्प्लीमेंटेशन की मतंग हेक लाप कांदा उवे फंगदबदना मोर कांदा पुंगदा नुंगनांगोम दे दुम फावी यस पाइखलेब थबक पाइखलेब डिसीजन लेपेब डिसीजन याम वेलकम तवी हाबे होमदने ए ओजा कुंजुबे लाक्सबसी ब्रेक के मुतुंग लाक्से ओजा ब्रेक के मतुंग दा इम्पैक्ट न्यूज़ की मन होने यंगबिरबा पुनम के फमदा थुन पुतुन लाक्सके इम्पैक्ट न्यूज़ मियंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंग यंगबिरबा पुनमकपु अमकन ताराम नोक्सरे ngasai ओजा कुंजबाई पनबिगिबा करीब कांदा ngasai प्राइवेट स्कूल दगी 25% की सीट रिजर्व से आरटी की मतुंग न तोरसो मदुगी कनो हाइतारे फाइनेंशियल शेयरिंग हाइतारे सम नाय कांदा स्टेट गवर्नमेंट न रिएम्बर्स तोबुनी स्वाई मतंग थि कांदा ओजा ngasai की पैसा से अचौबो अमाउंट दि ओर खदोबिना स्वाई सिसु मैनेजर से होय तौरी तौगिनी अदुबु कराइदगी कमाइन तौदोइनो हाइसितु अचौबो वहंगम ओइरि हाइबेसि तसेंगबदि मची पोचे थोक्ति थोबने स्टेट खरा इंक्लूडिंग महाराष्ट्र याउन सम नारकांदा ओजा प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन सिंगना मोसे प्राइवेट स्कूल की मोगी प्राइवेट स्कूल सिंगना एडमिशन आरटी की मखादा 25% मोगी डिसएडवांटेज ग्रुप द एडमिशन जे मोई स्टॉप तोखरेबा परमदि कैनो स्टेट रिएम्बर्स तरोक्तबदगी स्टॉप तोननबगी एसोसिएशन मैम तरोकांदा ए मसी एडमिशन लेप की सेबो डिसीजन लौरिबो जा सम नारका इना खुनबा स्टेट त फावबा होय स्वागी मतंग सिमा अदो स्वागी सिंगसी यस ओइद्रिमिना मांगदो उद्रिमिना पंगा हेबसु नुंगाइत्र सुचेस समाउ मैनेज तौजरकनी हेबि अचेत पथाजबंग लोना लाकान दोजा मदोइना मणिपुर की कंटेक्स यंकांददि ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल अमसुंग स्कूल गवर्नमेंट स्कूल सिंग चांगदमना कांदा गवर्नमेंट स्कूल सिंग ngasai सेन जु थबिबदुने आयाम सुम सीखिबा अदु लेडी सिंग जु छात्र यामना लेतबगुंबगी एरिया सु याम लेरी अदुगा प्राइवेट स्कूल सिंग यंग लाउं लेबा सिगी कुदोंग चाबसे मसिन मरम ओरकांदा मसी ओरकनी हरगा सिकक चाबदे उजा मसी स्टेप्स यामदि फै अदुबु मसिगी केनोसिना मरम ओरकांदा 25% डिसएडवांटेज ग्रुप अमा प्राइवेट स्कूल तमुक चोंजन मरम ओरकांदा कुदोंग चाब फंगदे उजा तसेन क्वालिटी एजुकेशन जेंगदि चोंगि तामने हेन अमु प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल सिंग हेन अमु फिबम सोगोइ फिबम छात्र सिंग हंदरकपगी फिबम दो लाओइद्रा सिने उजा थोजम लाओइदा मरमदि कनोनि गवर्नमेंट स्कूल ददि छात्रदी इरै लेत्रेदना अदो लेतबदरिद्र से इनंगना लीलांडो लंपाकी स्कूल दा ओजा तरामु लेरमी अदि एसएसए दिगी अमुका अनौबसु लाक्सलि छात्रदी खोक्त लेइ काइन ngarang han इनखरि दोन हाजरिबा and on the other hand खरा लापल लमदना मुका ओजा क्लास 1 to 5 not लेबिसिदि दा
6 फाउ लेबसिदा ओजा आम खक्तेना तंबीरे काइसे मियाउरी थोकसु दम थोक माने सिंग मानददी अनफॉर्चुनेटली सिंग मानददी ओजा रेगुलरली तौरगा सु कदाइ बक सुमनो खंगजदे संगहनदे मोइना दम तौरगा तुई हाइ मोहसिन याबगी अदु अदुसु मोइना चंगनो हारगदी it's a thumb rule adum changba yadre kinare maramdi consequences may be bad yes aduna adu thojono phogna haiba yadre ga su chummi de hai aya mana hangbada aduna they are not allowed animakta kanaba haigadra angang diri mangjera su ojadem kaim chatra mai ka sakhar phange asom su kaim togdabru kainom da tawre adu where is khwaidigi maru oiba angang singi education sai hairido 75% of the graduates are not employable harido India की context दु तउन लाक पाजना अदुगी context लेरगदी गवर्नमेंट स्कूल ओजाम ने तंबी ओजाम ने वो सब्जेक्ट मरी मंगा कमाई तंबी दोरिनो however competent he may be man अंक कमाई तंबी दोरिनो अदु इंग्लिश कमाई तंबी दोरिनो अखोय अयामना क्लास 3 4 तंबांगांग सिंगना 5 तंबांगांग सिंगना दि खंगदौनेबा 6.75 नत्रगा 6.75 करमन चुम्मी हेबसी खंगदौनी माना 75 नि हायरागसु चुमना हायरागसु तसिंगना खंगिबरा हायबदु हांगागदि करिगिनो 75 हायद्रिदि 0.75 हायसि करिगिनो हायबदा 0.75 7 सिना 10th place ni ama 1st place ni sorry 10th place ni 5 sina units place ni maramadana ani se amana 7 5 by 7 10 ni amana si ke by 100 ni maramadana ani se haiba yadabani ka haiba basic concept se reasonable explanation sidi haitra bane ba nangang do dum haitana sakhe adu ne saina class 5000 moi ke last stage of the education in their lifetime ka haina haire bido aduna sigi context de yang ga di ओजाम ने तंबी बदु की दि मांग अदु की काना बदु खरे है मांग हिना बा काना द बदु फंगदना बा प्राइवेट स्कूल ले तमग दी yes the boy or girls should be equipped with better knowledge better understanding like ni subject knowledge like ni गवर्नमेंट ना पिछादी डिसीजन जो लो खरबनी ना तौहम थोए खले मरमदी प्रजा की प्रेशर जो पीबे जो मेन खले में से पेपर दे इनर ना खोले ना गवर्नमेंट अरेस्ट तो बहुत हम संगे दाई साई मा ngasai की mamang da kainogi ama महाराष्ट्र की पंजाब दो kaino da ngasi de ina sahi manga tro ki mamang da kaino tawe with 26 crore hai na no 67 crores khai yes 67 crores yar mak tawe ba kari gino har ngasai ki government school de ki ngasai ki 25% de ki natre ko sai ki kaino do disadvantage kai do natre sine ekta अखोई स्टेट सिस्टम का ची एजुकेशन है कहीं गाई खोंग सिफाईदा आंगी फजना फैये डी इंस्पेक्टर जोनल एजुकेशन ऑफिसर डायरेक्टर लाना खाने आंगे फरे मान गाई खोंग तंबदी यारों नत्रग लाग कहीं इम्फाल कॉलेज मॉडर्न हाई स्कूल तंबदी यारों लेट हिम गो टू द बेस्ट प्राइवेट स्कूल हाइजना कनानो मणिपुर की सिदा क्राइजना तौर खंदोगा व्हाटएवर इज द फी अजुदी ताबै वा लेत्रे व्हाटएवर इज द फी अदना मोइना सही 60,000 to 70,000 पी है मतम दिदको विजिटी इट मस्ट बी डबल और ट्रिपल अना अदुगी दमुदा मोइ 76 करोड़ सही खक्तु एबको महाराष्ट्र नि ngami मोइ दि रिसोर्सेस लेबनिना दंग जायगे सजेदी एकोइ दि रिसोर्स पोर ने एकोइ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा सुपीरे स्टेट नोई सिटी नोई जेनरेट तौजरो हायरन मोल लैंड एवेन्यू खंदे एक्साइज गे खंदे टैक्सेशन दे खंदे अदai कोई दिसी तौबंगम दे से खत तौर तु इनेबा दिस इज द व्हाई गुड प्रॉब्लम नै दिसे मी सम दि प्लान द याउ द फ्लाईओवर करोड़ 30 सा को यांखै चंगी चाम चंगी जेनी चंगी मोइ हिन ngam because they have their own generation of resources lanai gi oiba aduna sigumba kan angang singi yengba si hedadi ngasai gi 25% to the su मोबाइल स्कूल तौबीरगा अदिगी मीगी प्राइवेट स्कूल की हयें कन्फ्लिक्ट थोरक्तनब yes मागी पीफम थोको पिसादुदी यानबै मतुन सच पीबीखिब जगी से रिम्स हारसे रिम्स की मणिपुर की पैसा सुपीगदमनी छात्र सुकी नागालैंड सुपीरकदनी मिजोरम सुपीर खाइदोक थमिने बको अदो मणिपुर अतै दिलोइ पीरे मणिपुर की पीदे गान हाले त ताइ जने खोइ that should not happen at least in respect of the children that too under NP national policy of education makhadangang hije योहना बोहनरीबा प्लस क्वालिटी सही एसेस कांगते नदि हाइजर तंब फंगे हेब कांगते नदि क्वालिटी इज इंपोर्टेंट
ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯇꯝꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ Okay, okay. Just Sumatibala, Sigi steps with the Yampay, 25% reserve the water to disadvantage group ki habiti. But as a whole, I some Kanbadang say, Oza could join Tambikiba. Private schools in the education say quality Kardi lay habagi, some night must sub Saba indication to me. When about Yanabu of home to me. Maswagi Matang Lakan in the Manipur context and card already a top state credit. Some Tamnarak, but the government school sing say, Yam Namapung Pava, young Law, Satra Popu, Yam, a top state lady, I deliver. But so far as Manipur and Kanda, the owner Televa Hatai, government school sing sing say, Yam the people, social like Satra Masing Yamakaba, Yam Pate, Loy Patre Habitinity, yes, a Pabakara later, Adu quality education, sing say, Shen Tokchatrasu, Shen Pajetrasu, Aduga effort to Wungam Drasu, Satra Singdo, Adugu Mamasing Satra Kando Kanda, quality education. Nintina tambide private school to taman chare koi po ne sarkar na biar taw ne hare innovation sam na kan diche sigi phibam si gi hoi phibam si yam pai amor welcome ni at the same time sarkar gi school sing si su ngasai gi chap chane quality education pi bangam ba adugum phibam da lehen ba su mathuk tani se che kai mo thambini gi yam chume akhoi gi manipur di yam seng na harabada akhoi gi state si lai talai na hena leiba adugumba state amani habta aduna akhoi gi soil siga sanaba mawangda akhoi gi le government school sing si yam phagat hamba amasangi aduga private school si adum akhoi ayamba manipur da leiba private school ayamba dum akhoi phai hai tare adagi parents na su yam pamni hai tare aduga sarkar gi school sing sida fazana matam amada akhoi gi ngasi dagi na sai kaya gi mangda leiramba ngasi IAS Officer oiba dagi Manipur gi administration da law da khudang makta any department da even example loina haraga gi kaka Kunjabihari adi sarkar gi school dagi akhoi boraga tharaga tammi school dagi horakpa oirangane na khalaina aduna adugum adudagi matam dugi asset mayam do ngasi private school da phare haisida aina thamning moti private school na pharaba school da tamiba angang singchidi tuition ji ayukta mukthini nongdang da mukthini angang singji pothaba bo phangjadaba aduga mapana su masa singchi lai ta ibani tamhalibani haidana akhoi gi health ki diga khandaba aduguma system amada phaba haitare aduga masagi akhoina private school sida 25% gi kari gi sarkana lokhala iba advantage group ta akhoi quality maintain tawnaba ni haidana lokhala iba akhoi sigumba thorang se siga iroina na akhoi gi government gi laiba school singse sum akhoi sihan gi bagi mahuta akhoi government gi school se strengthen tawhun bataragadi akhoi manipur da laiba akhoi gi bewat oiraba angang singse akhoi ngasi job ako odena ni sa sabagi sang wangkhala iba adagi samaj da crime tawre iba mai masing damba phangdana aduguma mayam se kharagi makhai di ko chada 50 di aduma recover to ngamgane na khalle aduga handaki da akhoi gi education gi transfer posting gi policy ga thamaktana akhoi gi posting si sahi ani mafam am da lengdana thangadam ni ka haiba sakana loriba cabinet ki decision che yam phai adum ain tawdana like as akhoi education gi policy program am sabsana yala ga cabinet decision ga lawra kan da implement tawiba akhoi masi mamang ngasidagina 20 akhoi gi 2 decades sai tare ko asidagin sai kumari kumangagi mamang dagi akhoi education di oiba sabsaba policy program am laitaba sinasu masi india gomegi ano program akhoi gi mayam ama mayam la ga su masi implement taw ngamdabani haibse ai adumaina thamningi aduga government asidi government is government aduna gamena tawda ngamdaba leite aduna akhoi gi ngasai gi 25% ji oja habi gi bido yam chumi 25% ja karam miyoi da pi ga do bno haibdo madu identify tawthokpa yam darkar tai aduna masisu akhoina chapchaba masi policy program am thammakanda transparency haibasi policy program du phajana ya thoba matungda implement tor kanda transparency lakadabani aduna masi manipur da di si gi system ji leitabana maram oira kanda akhoi education da nate any department khudima yam mo na uba corrupted oinu uba aduga yam sembodi akhoi gi luxury rule sing sidi akhoi gi rule and regulation sidi aduma automatically lejaba ngakta ni reconnaissance gi bu oiro amagi bu oiro madu implement tawdaba khaki wani aduna masida sarkarna lawra iba phirep sing ngarang gi sanapati da lawgiba akhoi gi agenda 18
simak yam maru na khalle yam maru na khan bi education gi le yauri ba parsing ji yam maru oi aduga masida sida ina maru ina thamning mati akoi gi government gi view da akoi government da tamba angang private da tamba angang akoi gi satra se government gi satra haiba adegi private school gi satra haiba ma ani thona khaidok pa do no uba ma leira pa se aduga satra sidi satra ni ama khata ni aduna once for all ni satra haiba se aduna masida sida government haiba ma private haiba ma tongana khaidok pa do na urak pa sigi maramna akoi gi board da gi council da gi akoi class 10 pass to pa akoi 2 pass to ba mi da akoi lenga ki school jing si yamna akoi strengthen do ngam na ba gi da mata satra sing de increase pi ra kanda akoi mahiroi sing si da first position da lupa lak nga pi ni second position da mari pi ni ahum da third position da ahum pi ni aduga fourth position to 25 position da 1 lakh pi ni kaina lautho ibase masi akoi gi government khata da lautho pa se ai gi meng da akoi gi meng da di praja moina masi chumde aduna masi satra se ama khata ne na khalla kan da government haiba ama private ama haiba ama khaidana satra sing puna encourage pibam tho I haiba dumba aduga akoi gi ngasa gi 25% si quality education product na ba dunia ta ni hari akoi gi Manipur sida akoi gi Catholic society gi oina mission school khara lei masirati implement tawgadabra ka si khara mayek sengna thamhaningba akoi school si masi mayang gi view da tongana ma uri do tong su tongali haitare masida sida akoi gi mingcham gi system khenei class 1 da lottery tawba ko pa khoi private school da de dum hektam tam san ba yai aduna masi mission school singi 1 gi mingchana ba hona ba da akoi give and take leibe yom gi phibam ma daga sa thara iba masisu sagar gi site gi yam yang jan haningi aduna angang am ming cham ma tam da tawriba magi akhoi gi corruption gi mami tabado adagi phomak ta lobada masida queue system tawdana akhoi wan dharak pa bok yauri bani masida siana thoi haninga leite aduna mahi tambada mission school da su yamna wahan base masi as a part of 25% education gi oibanina masi gumba sisu sakana mogi makhada board ki council ki makhada mission school oi jataraga su makoi si board amadi council ni makhada leiba school lam oibanina masi ju sa mission school singida su sarkar gi miyeng si khar phajana thamani okay ije oja aina losalam dai kupse oja Joykumar sachake to bani oja Kunjabihari de hojiki chen pukolam basi yes private school haidamina in case of 25% asagi reservation system for the disadvantaged group ki students ungi lakanda even mission school wagera ama wagera loim yawhum thok tabro jasi ba thoi yog in fact khara public school mission school se khara discipline 9 at we ko adu PB get bani some of the students should get the chance for PB get bani natraga di angang sing tu som sathana le hora apa angang sing di yon be men khale okay thank you Joykumar losalak pase supplement to bole in binen su to biro aduga ai site thamjaning base hana de Manipur context gi ngorodi private school government school gi kharadi yamna hena khena bagi phak hai tai morom dhardi swai gaps yam lemon gitna sigi film se phadi yam pai sigi film sigi any kind of negative impact adverse impact ubibra and plus sai ichena thambiba government school private school gi division am de dum leirabadi malai sam nara kan even government school gi angang sing fast tarak pada lakh manga lakh mari lakh ahum ka haibro punamaki as whole sufalaga yengelengi haibe ofmni adu ai miyeng do yadoribra private school government school haise already ain khambada debate already to mali debate che punjali is private lai phangrene government gi da bhau phangora rai they encourage to government gi encourage to be haibana okay one way I say government to government school phalana ba hona na bagi board aduga afaba sada government school tamana bagi port ama madu policy mu oiram gane na khali aduga government school seli sidi masidi pajaga elected representative gone sian bane masidi I should say state from the right to education makha the government school ma kamaina manage to go the management committee ki post laiba ada kana yaw de kamai to go post laiba adu kona RTI to mutam da SS ki makha de building saram da adigi ram sa da building sam da RTI to mutam da asagi sagada basi school management committee ne sagada basi elected representative sing tu da moi mi tha do go lo thiga ga ta taw khro ne se phadana sara mo na suna sa phadana sa phadana ta ba taw khre akoi adu ki SS ki education ki akoi school sa bu du quality yeng ge sam mutam da madu ki yopak thang jo pa ya tal po ya khre RTI activist ko yeng ba ro sini ne phadana saram ni na
स्कूल मैनेजमेंट कमिटी यावर मीसिंगसी फजन मतिक चाबा एजुकेशन ओइगेरा नुपी मेंबर ओइगेरा मसी म्याजी फजन हाकोदवनी अदे प्रजाजु अखोय प्राइवेट स्कूल सिदे पैसा तिंगे अखोय लायर ताले हारगदी गवर्नमेंट स्कूल खरना बायना इन अवेयरनेस तौबदा अखोय ट्रेनिंग तौबदा आरटी थोइना हायरबनेबा स्कूल से फजन मैनेजमेंट तौसी अखोय लिंगनजी खोलन जाबा कासिदेदा मधु मफम खरदा एमबीओ अखोय की उखुलदगा कसोम खुलेंदगा लेगिद्रबा एसडीओ किसनगा तौबा प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल की पोसी फजन अखोय तौरमनेबा कुजिसु याय बजिसु ngasai ki school ki oja ka da khota ba school management committee ne excel mu dam da elected representative mi sang da sang bi ganu ne obasha ga ma thong mi sang bi ganu ba adum yani adu ga ngasai ki parents sing jina school si chang na ni yeng chen ba ki port ba de ki khoi ki mathau to hum to ba education sing to we post je government school de khoi mi yeng sang de ba private school de khoi parent ki mi yeng sang de so ama authority ma lai bani na adu mu ne yeng da su ya to to gi bane ba adu khoi paja na khoi ki एक सिगी मखादा तबुम तोप अखोई इथौसे स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में निकलकादा हेमसन कन होइदोइनी मेंबर सेक्रेटरी होइदोइनी इलेक्टेड मेंबर में चेयरमैन होइदोइनी नुपी मेंबर तखाय में 50% होइदोइनी लोकल एजुकेशन क्लब की अदेगी लोकल अथॉरिटी ना म्युनिसिपैलिटी की ओबे पंचायत की ओबे याउदोइनी मयाम दु समाज संगपद मरु ओइबा मी ngakतनी हैबा आइन की मखादा अदु मयाम दु मथौ ओम द तहोंद्रे मोनि तौदे अदुगा करी करी तौदम नोइसु सेंग तापिदा बसाय ट्रांसपेरेंसी हाइजे करी करी तो उदगे मसी अवेयरनेस अदुगा मसी प्रजाद मसी खंग मसु लेत्रे अदुन गवर्नमेंट स्कूल जे सिरकबै वानेबा मसी जे सिलेक्शन तरोकांदा हुजिकी लेब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना से पीडीएस की वर्जो खुले थिंजन ओले बजन खुले थिंजन स्कूल खुले थिंजन तौरगा दिखाई दे ओइरे तगे अदु गवर्नमेंट स्कूल दि मसी मसारा महालमनेबा से ओजाना जो खमिन ओने से कनो दा तामुनसु सेक्रेटरी ओने खुले डायरेक्टर एक्शन मलो जाय कांदा ओजा दुगी बेकते लाखदब मैम अदुना पोस्ट एसागी पॉलिटिकलाइज तौबनेबा अदु एजुकेशन से पॉलिटिकलाइज तौद्रबा हुजे प्राइवेट स्कूल सिजु लोइना बक 25% पिरो दुरुमनी मागी आरटी की मखादा रिकॉग्नाइज तौबा स्कूल पिदोइनेबा आरटी की मखादा चलाइबे स्कूल हायरगदी हुजे स्कूल म्याम असि कक्कदबा म्याम रिकॉग्नाइज कक्कदबा स्कूल म्याम याउरि बसिदा अखोइदे अदु हानागी स्कूल की रिकॉग्नाइजेशन तौरमिसिदी मणिपुर प्राइवेट स्कूल रिकॉग्निशन एक अनम लेबा बोन काउंसिल ने पैखा लौब यारे रिकॉग्निशन चलमेबा अखोई आरटीआई थारगा लौग्रबने अदुबो जी राइट टू एजुकेशन चंदर मतुंगददी आरटी की मखादा मागी क्राइटेरिया फुलफिल तब स्कूल दु पिगदबने अदु स्कूल दु प्राइवेट स्कूल गदबनी अदुगी क्राइटेरिया अदु फुलफिल तब स्कूल जी अदुगी स्कूल दु काजी मुथलसे हाइबा कांदा मसेदा अचौ वाथो मो ओइरिमनेबा मसी अदुना यारो अदुगा स्कूल सिंगसेदा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अदे चाइल्ड राइट की खंबा अंगांगी हक अधिकार करिनो गाइजे याम खंग मथौ तारीबा अदुना ने हुजिक अंगांगी हक कइनो खंगदेबदगी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अंगांग खंगदौदी याम वाली एरिया सिंग से यस खरखा चाउनो मांग ताबा सिंग दो तंगाई फदना अदु बौदी ट्रांसपेरेंसी ओहेनसी खंगदौदी याम वाली थिगदौ वाली हन ओजा उजर लोसलम दाइ से मरोइना गवर्नमेंट स्कूल सिंग सरकार की स्कूल सिंग खिदबसे इज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट हाइस द करी पहुम थबिनिंग आई थिंक साने यार हम हाइजरी दने headmaster is very competent, the teachers are also very competent, they know their subject, but they do not come to school, they do not teach properly. Ada kanamtana nang tawdi kari kino haibase ngamdre haijeriba government system tadi private ki tadi aina angka tambire de gi mathangi week ta ina angka kari area kari ke topic tambiduri no haibase gi brief maina moi principal hana pigane 1 week in advance. That means he prepares he or she prepares adu p de class lo hol loeba government ki class lo hon de haraung lo re ma de asomna class lo hon de thabuk to hairani therefore there is a gap asomna thawai yaw hen bam thoktra ko som de thawai yaw tu ya ke hem sai ko emile na mai ha na natraga du ne natraga even headmaster du na emile ga hai thingjandri ge headmaster du na ha ne hen yaram bu yai how to manage have a formula du like nate adu madu it is not implemented. Okay, it's a very supplement of one chet tak thabip tay matam dilo ron che अरे वो है नहीं I go kinam tang na hayu please government gi school pate sum hairi se government school phan bari yang wa gan have anga adra laire ba ngang je 25% taw khur so lemuri ba mayam ju kai tam duri ke temuri ba mayam am lei dra government school private sang bangam da mayam am lei gan ni dra moi ju mai tok duri ke सरकार की स्कूल दी तंबता बनेबा मा पादरा दे सरकार स्कूल दगी क्लास 5 होक तमगा खितंग खंग थोरक्सन हो ओके अद कॉन्स्टिट्यूएंसी असे सिंजमे कॉन्स्टिट्यूएंसी बु क्याम चाउके युमनाम नकाई गी दिगिना हायरांगोय थोंग साइ फाउ दोरंगमनि खोंग जपदा पुंगमा चंगे across the bread अद स्कूल लम तंग खंदुक पिराबा क्लास 1 to 5 तमनबसे
अदो अंका तंबीबा हैबा हेडमास्टर चई पाइबा खरा कन बवारा कन मसाइगे हेडमास्टर कंट्रोल तो गमते खरा कंट्रोल तौगन बो ओजा अमदि खन बंगमगन अदिद्रा तम्मगे दि अंगांग सिंग दु खितंग हैना थोड़ा गदी प्राइवेट की मामा मापा लाइर सिंग तमल लोइद्रने yes रिजल्ट फरदिया the way we did कन क्लास 6 पास होगन कोइ अंका रुबो हैरे हेरेबा मरम ओजा सिंग फजन तंबीबनि हुजि तंबीद्रे हेबा अना यामदरदा स्कूल दु गवर्नमेंट की याम वाबनिना constituency amada uripo constituency wangai constituency at least one primary school si phan biro oja ani khaktang tham biro hem sir sera kan bomga angka khitang haiba english khitang haiba hen ma jeder dum sera kan mi english panai tak pi bungam jeni kasu lu banati aduna adu mai tau dana ga hin khitang faragadi oji tau si de ma ka samthung high school si kan model ni won thokra ma tuna anga ga pha thore idana first 10 manu ka challe hai ba mai do na te ti tau ra kani adu constituency am the school loini ngam de bani na government ki resource ni lai ra bani na yes sagi kano na hai ba jog mar ba service ya ba le ki school am to wadi khitang lai ra ni na to le pha la ni am pha la ni adege kano na school ki authority ingsan bi ge na angang ni tere khalar ga angang kun manga lai hai jele moi na report ha ke ko manga chieng pore chieng de moi yen na thue that is happening yes yes mare ise ke thamnu se handak sakana hai ba lenga ki school phagat han na ba hona ba position holder sung da akoi position dawrapa satra sung da award pini mana mathum pini hai se masi pirage ta government school phagat han ba dinga moi masi akoi all Manipur student guardian side organization ki side ta ki thamning badi aduna sarkar gi school si khara gi makhai phagat han si hai taraga di akoi gi matam siga sana ba building saba adagi infrastructure matik sana thamaba adagi oja ji matik sana thamaba adumai akoi gi school amagi sab saba se masai sarkar gi school ni hara kanda akoi sangon dongna leira kana karam mama bana macha lari thaning do like ta thaning do no haujiti am up to the update ore ado haujiki matam siga sana ba mawong da school building leiba infrastructure phajana leiraba matam gi ahong ba sing sida sarkarna pha chana hong halaba government school sing se adu oi taraga di akoi cha da hauji akoi 80% gum sidhare ise masi 50 di obong ngani ha do adu maina ai honorable chief minister gi puning ting sali thank you 25% reservation for nsagi disadvantage group ki satra sing gi du yam phai masi ek already lejerabani masi thabo odor kone je yam phaba khongthang amni at the same time sarkar gi school government school sing su hena phagana ba hena miyeng chang gi tanja do yore ha ba phom ni oja Kunjabihari aduga murup Joykumar aduga IAS Officer ngasi pek news to lakpa ba adu ngasi gi manu hona se mapung pham ni tan luchalak pota kai khomni jeriba case ahum pu amkon thagcha ngasi gi damak ta tin pek news gi manu hona matang solution jana ba tan jai roli dul lamdam cha thokliba thok do wa thok kya gi marik sum report ki damak impact news miyeng ta adu le